abanashabira beji basinya ya kana hamwe ya mukaga ba King's Secondary School olisaba dikoni wa Greater Mbarara Archdeaconry Venerable Patrick Atwire yayereko kwerarishira abana behanga bari kuza kushitama ebuzo byo mwaka ogwo kagomize ngo nibabaso butakoraje. Omuseyire n'omwana nibo bari victims, nibo bantu abari kuba bakwasirwaho munonga omuri bwo kugira ngo omwana omwe ubire nashomesa umushomesa upasanse kwato ubire nateka munaza kwika ubona kuko umuntu twasa kuretera umwana yagwa ubiyakubire nabashomire umutameze yakashatu umukatweka akahingwireho ukureba ngo umwana tabase kutunga mushaka kwishoma ubundi n'ubundi twasa kumuretera okugwa. So that these candidates, as they prepare for their final exams, they shall go with clean hearts. They shall go while they are trusting in you. Ubuyaba nabura Reverend Patrick yashaba bejo kushoma namani aho kuba ekibarabe bencho barasharure. Amukoro nugogumwe Reverend Kasigas Godwin or chaplain wa Nyamtanga Institutions kano mshomesa wa mashomoga ati yashaba bashomesa kujira bazire hamwe nabeje imbabazi. Abantu ko muzire ombwire obu tubwire burungi bwo kwishaje nyenda kushaba abarebi ba Tayari TV abantu mwena abari kukurra amarakaga abashomesa tujira bazire bite mbabazi abo kubanira no turabiti yabashomesa turi yabazire abana bo dedicatinga nyine mabana bashatu mbeno nanye byo muzire no ndabe byo mushomesa no kirabe kiri kityo abeje bahabura butatina abo kubaruhangara nabo izobere ya nyincha kare abeje basiniye yakana nibo baratandika ibibuzo byabo ubwo bariko barabiramo ibishemerire kuratura omubwire webibuzo abo Tayari Western Susan ali no mukisa omurimbara.